Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat ba kiseng bahalang baper jong ke jela, kidang dawa nak sorkar jela ban pentri kamno ya ke inalain permen. Kaban longkom kawai nikilat ban khanglan ya ke jingwan rung kertep ki menderi nari Bangladesh bat ki bar jela. Chairman jong darbar ki kle nong sansar ke beri nyutrem. Uba John F. Kharshiing haka praterik mata benai rempang arjar ke kendai. Ulai itu bak ke inalain permen keladap dan lupa haka dule rieso bat ke India. Ni kata ke Instrument of Accession and Annexed Agreement. Kat kum ke kendon kebasan ya ke bala beso de kisiem bat ke Federation of Kharshiing States nadu kisnam kat kendai spak sapunyau kat kendai spak sapupra. Haka jikran bat kinong patai kubor Hasilong Press Club, uba John F. Kharshiing mulai tu, baka Maharam Ship Administration Rules 2009. Ya kebala depan scam daulat kejela Meghalaya. Katkum ke Section 9 Subsection 2, ke Kharshiing baki bamde ki khasi kimla bandrong hapo ke hima Maharam. Klaim dayo yagi duler ki babiang na ke Office Trikam jong siem bat ke dorbar. Katba ke Administration of Non-Stoin Ship Rules 2006, hak Section 8 Subclause 3A. Kaong bau barjala dan hong ban wan buhai snong lani wan rap hapo kani snong hapo upur usam bahab hakanong stoin seemshem uba John Kharshiing laong ru baka darbar ki khle no sansar kabri unyo tram kadawan ke sarkar Meghalaya bakan simkia ban menjerno daka resolution hapo ke yeng darbar thawan ke jela ban kentu ya ke sarkar pedeng bakan penrong ya ke Instrument of Accession and Annexed Agreement hapo ke riti sansar jong keri India. Bahkan penterikam ya ke kendon ke basan jong ke Annexed Agreement kaban long ke inalain permit hapo ke riti sensar kari India bat ban penjari ya ke inalain permit hapo ke hima khasi halor ke nongrem jong ke kendon ke basan jong ke Instrument of Accession and Annexed Agreement ya ke bala menjor da ke sarkar India ha ke khanyo terek unailar jong usnam khat khandai spa sapupra namar bala dep teng ban menjor ya ke inalain permit katkum ke hima Maharam Rules 2009 bat hima Nostroin Rules 2006. Nakaliang Federation of Kharshiing States, iso man ang ba amdan shu da hoy garanti. Like no, da ka perung ba pembaw yung Instrument of Accession, but ikendon Annexed Agreement. Kabahan nyo August sa popra hapo Constitution ng India. Hapo ka article Lypa niya po juga Constitution. Kung sibenta banyada ya ka jaberdir. Kemudian ke Instrument of Accession dari mulai soal ini mahasi, atusan mahasi baru Sri Raja Gopalachari, Governor General juga India, mulai muncul ya ketika dulir, Indo, Haka, hanya dari August sampai pra. Isu dengan perkembangan bahkan Jaintia National Conference, ya kebakaran juga Jaintia National Conference. Inilah seorang hangi hadir. Hak itu kokot kebangi IP kepada Kharshiing September South New. Ketika memorandum joki Shah Home Minister juga di India. Hak bakal resolution joki kalau kebenkong ya kalau ba Giant Hills to join the Federation of Kharshiing States. Tengok katung kekendon sam juga Annexed Agreement. Katok Shah lawan orang ru bakal ni kadai lupa ke ILP. Hapo ka Constitution di India. Bahkan ini akan dalam ILP ke balapu haka IUA ketika kalau besuk istiam ke Federation of Kharshiing States nanti senang saupunya samupra. Bagi Kharshiing babarok ki ain ki bathau ke Parliament dari India idei balong ki balak ban penbek bakin long kat kum ki hukum im hapo ki jaga Kharshiing States. If you look up, legislation in matters of legislation concerning subjects of common interest, the citizenship is a common interest, passed by the Assam legislature, there should be some machinery either by representation, Kharshiing States, in that legislature, or otherwise, whereby the legislation, where necessary, can be adopted or modified to suit the condition and circumstances existing in the Kharshiing. Dengan seorang bakata ka kendon ka Kharshiing yakni ki kendon bala bor pa ki hima Kharshiing States. Shushu honor ka phang ILP
Kani kakam kalong kabalami labon senam bat ka Federation of Kharshiing di Kharshiing pura itu jingdawa ILP. Nama kaladon kalade pau bat Rung hapo ka IUA. Batang sien apinyati bro hapo hima maharam simship rules 2009 but hima Accession simship rule 2006 dan ba ka rule dibangi kedau harum bat kemudian kam kalong bat penjanai ya ki rule bat kedau i jingpi sistem la dalap itu ki bat kan i ki rule ki balade penskam daulat kajla house number arhajar handai jadi ka rule arhajar handai jo hima maharam simship but rule maharam simship ka ongkum ni ka section 9 subsection 2 no land situated within the same ship shall be transferred by way of sale or lease to non-tribals without the knowledge and approval of the same darbar. Pasa kalong yaki board ki HDC ba hima maharam bagi play ya ka office hima kaban bisyar ya ka jing ai dulir ya kita ki knowledge no one kum ko passport office. Shushu kabah ka administration of Accession same ship rule 2006. No? Hakani ka section 8 subsection subclause 3A kau kemudian baudhar undan hok banwan buhai shnong ladi banwan rep hapo kanu ka shnong hapo put sam jogan Accession simship. In English ka on adhar shall have no right to settle or cultivate in any part or village within the same ship. Kumta kamut ba ka ILP kaladon rupa partially hakikat tu kaniki hima joka Kharshiing states kaladon haka reflect haka instrument of accession haka clause 5 bakamta ni kedua ya soka bekia bahkan sim kya bat penrung ya ka IUA hapo ka constitution di India bat pentrekam bahkan pentrekam iki kendon san joka Annexed agreement ka banong ka ILP hapo ka constitution di India kabaan bat penjari ya ka ILP hapo ki hima Kharshiing states halor ka nomrin joka kendon san joka instrument accession kepala menjur ke soka India batru nama adapting bat menjur ka ILP hapo hima maharam lengba ka rule arja khanda bat hapo hima Accession lengba ka rule arja